mwanya wa gatatu turasanga Mpayimana Philippe. Bwana Mpayimana Philippe azwi nk'impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yakunze kumvikana kenshi avuganira uburenganzira bw'impunzi dore ko nawe yanyuze muri ubu buzima mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Uyu mugabo w'umugore n'abana bane ni umwanditsi w'ibitabo mu bitabo bye bizwi byanditswe mu mitwe ya benshi, harimo nk'icyitwa Refugee Rwandais entre Maritrie et Calme, l'Estedi Calvar Ezaïre. Ni igitabo kigaruka ku buzima bushaririye yagereranya na Karuvariyo yabayemo impunzi mu cyahoze ari Zaire hagati yo mu 1996 no mu 1997. Ubu ni muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mpayimana Philippe mu matora ya 2017 yiyamamaje ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga, agira amajwi 0.73%. Nyuma yo gutsindwa amatora